ati we mu magambo ye yemeye ko izi nyeshyamba koko zigiye gufata uyu mujyi wa Uvira. Mu magambo yavuze ati ndabyemera ko ino mama 23 ishobora kurangira yigaruriye ono mujyi wa Uvira. Tshisekedi se kari byasengeraga ifatwe. Yego. Ahubwo abona bagenda gahoro. Ushingiye ku kisa ngo zigire ngo ubundi nibwo bwatumye ko diplomatique abadiplomate barabaganiriza. Iraza akazi kantuze karakazi ka Tshisekedi ko gutuma abadiplomate ati mutere hejuru dore twasinyanye na M23 tugira gute none dore ibirenzaho buri kimwe cyose. Urabona bigeze nka he Tshisekedi ashaka ko abashaka ko M23 yihuta. M23 igashyiramo bya bintu nakubwiye byayo nyine bya diplomasi nyinshi kagenda gahoro. Tshisekedi ntago ari umwana ino ntambara yizeho ntabwo rwose ugiye no kora ambiance ukuntu yiciriye muri Kinshasa yisuriza abaturage nta kintu ntambara ibwiye Tshisekedi gufata Uvira bavuze 90 none banatese bashari kavuga 90 iyi saha ibyaba bitaragera. Uvira irafashe no kubera ko ntibashaka gushyiramo amadega kuko ibyagoma by'abageze barabizi. Uvira rero itamatara ubutayimo urumva kandi Makenga n'ubu ufite ku isaha igihe ashaka kuyifatira. Reka tubire bavuga muri iyi weekend n'iki yo ntanze ibihe ariko rwose igihe nivugira kurepe abanyabuvira ni muri rya Noheli nihagire FARDC ya Noheli muri Uvira shazamenye ko Marishal Mbeshya bari yabarashwe bakeneye kubatwara bakajya kubashyingura bakaba begesenge na Red na Croix Rouge bari muri kariya gace ariko kuza ufata umuriro usukamo peteroli nawe uri combustible nawe urashya ntibatsinzwe bakubitwe wenda hari bakwiga bakamenya ubwenge. None se Marshal ko no compassion ku bandi bantu b'u Rwanda rube Kongo biki niki mufite ingabo z'ibitangaza ngaho ni mu Rwanda hari ikibazo abantu tuwote tujye kutara inkuru tujye tubafotore butabishoboye reka prenisha rorizwa niki ese iyo abantu bavuze u Rwanda FM baha inkunga iyo bavuze u Rwanda the World Bank baha amafaranga iyo bavuze u Rwanda barabyibuha kuvuga u Rwanda gusa amakuru y'abaye u Rwanda gusa muri aka karere nabonye ibyaro ni yavuze raporo ya Loni se biri bihoramo kandi nayo iravuga ihora ivuga 7,000 nubwo nabonye nayo iravugwa ubundi ivuga 500 ubundi ivuga iki niki ejo ubwo nabonye 7 hanyuma se FDL sigaye ziri zingahera ahubwo icyo nicyo nakibaza ko bazi kubara ingabo bita ngo nizo Rwanda ntibatubarire FDL ntibatubaririza abazarendo rwose n'ibintu ntibeshye ngo u Rwanda rwereje abasirikare ba RDF 7,000 muri Kongo. Urashaka kuruhuka no kurara heza gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima. Igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 4366 cyangwa 0795 88 Wumvisha amagambo Tshisekedi yatangaje umunsi w'ejo ari kumwe n'abadepite yavuze ngo iki baramubajije bati ese ko tubona mama 23 ifite umuvuduko udasanzwe ati we mu magambo ye yemeye ko izi nyeshyamba koko zigiye gufata uyu mujyi wa Uvira. Mu magambo yavuze ati ndabyemera ko ino mama 23 ishobora kurangira yigaruriye ono mujyi wa Uvira. Abantu bati ikigaragara cyo Tshisekedi nawe ashobora kubona ko ibintu byamukomeranye Uvira isaha nisa ishobora kuvamo. Tshisekedi se kari byasengeraga ifatwe ahubwo abona bagenda gahoro. Ushingiye ku kisa ese u Rwanda kwegeze yohereza muri Loni ateza ubwega wigeze ubona za ambassade zihagurukira ino ntambara ngo zigire ngo ubundi nibwo bwatumye ko diplomatique abadiplomate barabaganiriza. Iraza akazi kantuze karakazi ka Tshisekedi ko gutuma abadiplomate ati mutere hejuru dore twasinyanye na M23 tugira gute none dore ibirenzaho buri kimwe cyose. Urabona bigeze nka he Tshisekedi ashaka ko abashaka ko M23 yihuta. M23 igashyiramo bya bintu nakubwiye byayo nyine bya diplomasi nyinshi kagenda gahoro kubera ko Tshisekedi asa n'uwapimye M23 FC akibwira ko hari inyota bafite je mbonamo inzira ebyiri.
yibwira ko bafite inyota yo gufata Kivu zombi ansiyeroma kugira ngo bazitegeke bazinyweze bazitegeke neza. Wa Tshisekedi abona ko na Butembo iri mu Uvira ivamo hakurikiraho Butembo, Butembo ikavamo Beni ikurikiraho. By the way, abantu bibwira ko ingabo za Uganda zahagarika M23 gufata Butembo batangira babyibagirwe. Ino mirwanire y'uyu munsi iragaragaza ko ingabo zo zakwitambika imbere y'abantu mwarwana cyangwa ukaberereka kimwe muri ibyo ngibyo ko barwanira iwabo. Tshisekedi ashobora kuba afite amakuru ubwo nawe ni umukuru uhabwa ubutasi bw'igihugu cye, burya amakuru adafite ubanza nta yabahari, agasanga muri mindset z'inyeshyamba ziba zimubeshya ntizishaka kugikinshasa. Ariko nanone ntizishaka Purusi, Uvira na Busu bwangwe Shombo Patrick Bukavu. Ntizishaka Bahati Musanga Igoma, ngo zishaka na General Evariste Somo Ibutembo. Urumva? Kuko iyo ni ibihanga bibiri bitagomba kugirana mu muntu uzima. Icyo kintu M23 ushaka kushaka kugikosora. Tshisekedi arabizi. Yewe Tshisekedi ashobora kuba nazi yuko kugira ngo birinde byane nakubwira birinde neza umutekano ashobora kuba ati na Kakindu kazagenda, ariko Kindu yamujegeze ko ni hafi iwabo muri Kasayi. Ariko Tshisekedi ashobora afite amakuru cyangwa yibeshya. Yego. Akavuga ati niba fata Uvira umuvuduko uraba muke wirukankira karemi ni kure, birashoboka nabyo, ariko niba fata Uvira baramara undi mwaka bakonsolidating umutekano w'izo Kivu anantiye uko na Fizi zakurikiraho za Barakari hose, bakavuga ati bifashije Butembo inyota yagabanuka, akandi akabona imyaka isigaye ashobora kuba azaba ageze kuri end ya ntuze yo bagatangira gupapira ibindi. Tshisekedi ntago ari umwana, ino ntambara yizeho ntabwo rwose ugiye no kureba ambiance ukuntu yiciriye muri Kinshasa yisuriza abaturage, nta kintu ntambara ibwiye Tshisekedi. Iyi ntambara izatangira kwanga Tshisekedi abonye Karemi ivuyemo Kindi ivuyemo, urumva? Gusa hane mu venture irimo kushaka kugenzura ugiye za Kamituka gukomeza niho hacomekeye iriya nyanja ijya Kinshasa. Fleuve Congo ntibihera. Ushobora kupakiramo amato nka unit ebyiri zikagutera ibintu nk'ibyo ngibyo. Banakubwira ko intambara ikunda kwihuta igeze Gisangane kubera iriya Fleuve imeze nk'umuhanda mugari, kuko abakongomani bayikoresha, kandi uziko abantu barwana batinya imihanda kuko imihanda yaguteza mukeba mu ntambara. Iyo ugeze Karemi batinya ko urubumbashi yagwa, kandi kiriya gice nicyo gifasha umutima w'ubukungu bwa Kongo. Ariko byukuri wafata Kindu abantu bo muri Kasayi batangira gushyubaho ni wa Tshisekedi ugiye kuhagera muri Manyema, kandi ikibazo Manyema ibarwa nko muri nk'abaswahili nabo Swahilofone. So urumva, ariko Tshisekedi ashobora kuba afite amakuru ati bano bana b'abarwandofone na they don't care ibintu bijyanye n'ibyahandi. Ibyo ni opinion yanjye nka Marishal, ahubwo nkaba mbona ashobora kuzamagara amakenga ati nk'uko y'Uvira ntabwo ubona wogwane. Urumva? Erega intambara ni filozofi. Impambara ni filozofi. Tshisekedi kandi abona izi nyeshyamba z'amatsi zifite nka 20% 80% yamuhaza. Yego. None se uburyo bwo kuba bavuye Qatar even na Washington ibintu izi coincidence turimo kona z'intambara ukabona akarendi Tshisekedi adafite. Urumva? Ibyo avuga ni bisanzwe, azifu nta cyabaye, ahubwo hashiko y'u Burundi hojya ngo ndayishimiye ntazi ibyo aribyo. Ntabwo mvuga ko ubwumvikane bwa Tshisekedi na M23 FC buhari, ariko nanone hari ibyo M23 ikora no gufata ahantu Tshisekedi akabona muri interese, avuga ati wenda byamara inyota abarwandofone. Icyambere cyo arabona nibagera muri Uvira barahita bakavaringa kuko banazengurutse Mwenga, Minembwe ahita igira amahoro n'umutekano, urusaku ruratangira kuba rukeye kuko bari abantu barihagije bakwitunga bakwibeshaho. None bakoze no ku mipaka barya amafi yo muri ntuze yuri Baraka uri kuri Tanganyika, akabona bari abantu bamushaka kumuha agahenge k'indi myaka 3 nkuko bamaze 5 bizungurukaho. Tshisekedi nazabakuyemo akarenge. Yego. Hanyuma se Marsha, urabyemera ko namakuru kandi amakuru yose tuyarebaho aho bavuga ko kampani ya mama 23 ishobora kuba iri muri Kiriba ngiyindi yatambutse Kiriba? Twabonaga amakuru twabajije ko ari Runingo, twabazaga bari bava kimirwanira mo kubera Runingo, kubera ko no bahasuruse primaire jewe ndacyubaha ibya Runingo. Iyo kazi babavuga naga ari Kiriba, iyo Kiriba bavuga kuva nijoro bavugaga yuko yafashwe none umva ntiragerwamo. Yego. Ariko M23 igikora udukoryo ikadoginga bagita kudoginga mu ntambara, kuzenguruka ushaka ukahatanga imbere, kuko intambara ari tactique, so gukurikira uruhanda ngarene 5. By the way, abantu bazafata Uvira nta nuzi aho bazaturuka.
ushobora gusanga bari zasanje izo runingu kiriba ari gukanga no gukanga Uvira ikijirwamo n'abavuye Rugezi kuza zatwirwaneho cyangwa bavuye ku Ndondo bakamanukira mu misozi muri Operato na Moyen Plateau. Yego. Ni ibyo ni tactique zabo ntabwo twamenya ngo ni ibihe. Buri kita rusange ni iki ngiki Uvira must igomba kuvamo. Kwikiri. Nta bintu byinshi. None se bashari aho bazaturuka birabareba. Yego. Wowe mu busesenguzi bwawe nk'ijisho rya mukuru. Urabona bigezeho kuri kangaye kwijana. Gufata Uvira bavuze 90 none bana batese bashari kavuga 90 iyi saha ibyaba bitaragera. Uvira irafashe no kubera ko ntibashaka gushyiramo amadega kuko ibyagoma by'abageze barabizi. Kandi abanyabuvira ntago babaye intwari ngo bandikire abarwana babakureho induru z'intambara nkuko bikavuga babigenje. Icya kabiri wa musirikare natanzeho urugero wa Ruvungi wagiye agasuhuza ababyeyi biwe agasanga baranahari. Uvira niho benshi bakomoka muri bari barwana. Ntibashaka bakomoka muri za Uvira. Ntibashaka kujya ku gusenya iwabo. Ibyo ngibyo rero bivuze iki? Bivuze ko Uvira rwose ese kubwiza ukuri. Utakoze resistance kuri Ruvungi sangika kunanira barajya kurwana muri Uvira ushaka iki? Uvira rero itamatara ubutayimo. Urumva? Kandi Makenga n'ubu ufite ku isaha igihe ashaka kuyifatira. Reka tubihe bamwe bavuga muri iyi weekend niki yo ntanze ibihe ariko rwose igihe nivugira kure pe abanyabuvira ni muri rya Noheli nihagire FARDC ya Noheli muri Uvira azamenye ko Marishal mbeshya uyu mwaka urarangira abanyabuvira baboho uko byagenda kose bitondesha ibintu bagende gahoro. Niba M23 ushaka gukina diro n'ingabo z'ubundi bati mu kinjura amahoro tutabamarira hangaha bazi neza division y'ingabo kuyikura mu gace bizatwara igihe kingana iki. Bashobora gutwara igihe kinini cyane gukurura imbunda gutwara imbohe zabo bari abarashwe bakeneye kubatwara bakajya kubashyingura bakaba begeshenga na Croix Rouge. Burya mu ntambara utugemu twinshi utamenya. Wewe General niyo ngabo bashobora kuvugana na General Makenga nka kabiri mu cyumweru. Kandi baganira nk'abajenero ntago bashwana nka biriya by'abantu babashwana. Sibyo? Babaganira uko byagenda kose. Kandi bagomba kuganira. Bayidawe bagomba no kuganira ko baziye guturana bagomba gukereya relation yo kuzatuma bahahirana abawuvira n'abakatumba nayo bose bakagira gute kugira ngo atavamo intambara ikomeye. Ariko icyo navuga cyo nuko ni ikibazo cya time kuko control ngo ziri guhunga muri uyu mujyi. Kuko control offensive yava muri Uvira ngeje kwigarurira none ngisubira kubita ikoresheje ikize uwo Yezu hinduye amazi divayi avuye he. Ariko n'ikindi tutaza gusoza ntakavuze rwose jewe singiye kubogama muri iyi ntambara. Ubwo dusipoze ngo giye Marishal mbaye umuntu utanga insinzi mbonera kure nta nsinzi naguha murundi wica abantu wica abanyamurenge nta nsinzi naguha bantu murya abantu nta nsinzi nabaha naye mu Ventura yamutse ikora amanyanga nabibwira nkibwira ko nta nsinzi nayiha. Ariko je nimbona abantu bagera ahantu bakabaganiriza ejo nabonye umusirikare wa M23 urimo kuba bakora inama akababwira ubutumwa bw'amahoro abaturage bakabakomera ikintu nshaka niki ugombwa itsinzi arahari. Intambara ni morale intambara ni siyasa ntabwo ushobora gukanga abantu ubundi bwari gutsindira intambara y'ubuzabuka narabikubwiye ubushize bakaza bashaka umutekano w'umunyamurenge yava akagera bakaza bashaka umutekano mu Rwanda fone yaza akagera kuko nibo vulnerable muri kariya gace. Ariko kuza ufata umuriro usukamo peteroli nawe uri combustible nawe urashya ntibatsinzwe bakubitwe wenda hari bakwiga bakamenya ubwenge. None se Marshal ko tubona mu yandi makuru ko uvuga gutyo ati Burundi buzasohoka ariko ukabona ko n'ubundi bugifitemo imbaraga kuko amakuru avuga ko hari andi makamyo yuzuye intwaro ngo yoherejwe amwe muri Mwenga uri kumva nuko beshya ashaka ko atari no kubeshya. Niba abantu barurambo bagize gute aho hose no Mwenga se hari accessibility bavuga ko ngo bagomba kuyashyira ku mupaka mu Rwanda nta accessibility ku Rwanda magana he ku mupaka w'u Rwanda kubwira iki katahasanzwe bose bafite ingamba z'ubwirinzi ku gihugu cyabo birabareba bemere kudeployinga aho bashaka ni ku mupaka wabo waba urebana n'ukindi gihugu. Ibyo rero n'uburenganzira bwabo. Ariko icyo navuga nuko nta accessibility ko ufasha Uvira Mwenga ntago bikunda. M23 amaze kwigira imbere kandi urabona M23 ifite ikoranabuhanga rirasa amakonvoyi urumva by high precision target urumva. Yego none ari tata niba ari iki byose byatwikiwe muri kariya gasantre ka Ruvungi wabonaga batameze nk'abiparikiye ahantu akadrone kakaza kakabakoma
cya gifaru cyatwikiye mu rugombo nticyari cyaramaze abantu kirasira giparitse bakagikoma, none wongera kuzana amakamyo wikwega n'iki abantu bawe bashize, ariko iriya kamyo ugiye ngo ntibabaje igisirikare cy'u Burundi, genda nzi ko ari ukubeshyira imbi muri Afghanistan. Ejo Marisi mbona arimo kugifotora nkabona n'icyo koko nkagereranya amavideo nkabona koko nibyo. Urumva uzi ko barashwe bakabakarisine, ukabona uko umusirikare yasimbutse n'imbunda n'ubundi yarinze agurumana ameze gutyo, kuko yarimo ibisasa hari mu kuyitwika byose biragira n'imibiri yabo. So ntago bafite umutima utekereza. Ese kuki mutabona ko ubutegetsi bw'u Burundi bufite depression y'ibyo barimo guhuzagurika? Niyo mpamvu umuntu ufite depression ahakana n'amazina ye, agahakana ingabo ze, akavuga ngo ntituzava kandi arimo kuhava. Ikinyoma kimubana cyinshi, kuko nibyo abisobanura adahagaze neza, ngatuze. Urumva? Yego. Ngatuze. Hari publicité tugira kuri radio ahantu, hari kampani imwe twamariza, noneho Maurice niwe uvuga, niwe ujya usoma ngaseka ngatembagara ngo maze ngo mugize gutya kakahita kwita boss. Urumva? Kubera kabona ngo utuje ubanje kumira umwuka ukaruhuka kagira gute. None ingabo z'u Burundi n'igisirikare cyabona no gutuma bari abadiplomate bateza ubwega, babikoreshejwe na confidence bafite, cyangwa abana byabayangaranye bavuga bati nyamuneka mwa diplomate mwe mube hafi mugire gute katubaye ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuntu uri muri depression, ubutegetsi muri depression bukora kuri buhakana babwo, buvuga ko bwa deployinze, kandi ahubwo bohereje amakamyo kujya gutwara nk'ibisasu n'inkomere n'iki, bahora bakangata. Bashobora no kuzafata bya katuni bya bindi birinda amashaza bakabizengurutsa umupaka wabyo ukagira ngo n'abantu bari kandi nta muntu uhari kugira. Urumva? Hari ikintu wibajije ngo ku mupaka baba babishyiriraho iki, ngira ngo ushobora kuba warabyumvishe aho bitwaje ngo ni u Rwanda ariko rasi Burundi ruciye muri Kongo. Akaba ari nayo mpamvu bivuga yuko bashobora kuba ibyo ngibyo ni inkuru ishaje, urabyumva. Bashobora kuba bavuga bati isa n'isaha u Rwanda rwadutera, ibyo ngibyo byo n'inzitwazo bahorana. Akaba ari nayo mpamvu rero ngo bashyiraho bakongera kwa izo ngamba nyine zo gukomeza kwirinda. Nase u Rwanda rushaka gutera Burundi, kora nicyo bapfa rwabutera ruturutse muri Kongo kubera Kongo se n'ubutaka bw'u Rwanda. Ariko hazagira umuntu uvuga niba Sud Kivu na Nord Kivu byarahawe u Rwanda tubimenye, maze ibikorerwa muri Kongo biberwe ku Rwanda. Izo ndi boke misere zisanzwe. Umupaka w'u Rwanda, ngira ngo umupaka muremure u Rwanda ujyana n'ibindi bihugu, umuremure kurusha indi n'u Burundi. Wari ubizi nabyo? N'u Burundi. Burundi rwo dufite umupaka muremure kuva Rusizi kugera Rusumo. Uri umupaka munini cyane ubundi kurusha imipaka yose. None imipaka yose abantu bashatse kurwana muri barwaniraho. Ahubwo ndayishimiye yavuze ko Uvira nifatwa ngazaterwa navuye mu Kirundo. Ngaho niyigaragaze turebe. Azigaragaze kandi rwose tumurebe. Abantu buriho bihendutsa n'amagambo gusa, simvuze ngo wenda niki, ariko se aramuwenderese karimusha nawe niyigaragaze turebe. Hanyuma rero tuvikane kuri nabikubwira mu kiganiro. Ntacyo maze kumekinga shuwa uwo mu Rwanda. Wowe uri muri Kongo mu buryo wemera ko buri legale. Sibye? Yego. Illegitimacy urayifite mu gihugu cya Kongo. Ufite division zingahe? Sibyo? Nabarwanyi b'inkorokoro wavuze urumva? Niki nta kibazo. Kaduyi wamubonye wamumenye. Urumva? Yego. Tu as déjà énuméré aduyi. Wamugaragaje identification yiwe. Murase. Yagusabye imbabazi. Nashaka kuvuga ko n'abasomali bahari n'abanyamerika batejemo barase. Ni imbabazi bafitiye, ni impuhwe bafitiye, baragusenga barase. Uhakurashe musubize. Dufite amakuru kurundi bwarashe kuri Kongo. Sibyo? Bakavanga abanyarwanda nabo muri legitime defense bindi bihugu bijyano barayifite. Nabo ni barase bazabye explique. Abarundi nta muhe mufitiye abantu, there is no compassion ku bandi bantu. Mu Rwanda rube Kongo rw'iki niki mufite ingabo z'ibitangaza, ngaho ni mu Rwanda. Hari ikibazo. Abantu tuwote tujye kutara inkuru tujye tubafotore. Butabishoboye reka prenisha rorizwa niki. Ese iyo abantu bavuze u Rwanda FM baha inkunga, iyo bavuze u Rwanda the World Bank baha amafaranga, iyo bavuze u Rwanda barabyibuha. Kuvuga u Rwanda gusa amakuru y'abaye u Rwanda gusa muri aka karere. Ntiwabonye ibya Loni yavuze, raporo ya Loni se biri bihoramo kandi nayo iravugwa. Ihora ivuga 7,000 nubwo nabonye nayo iravugwa, ubundi ivuga 500, ubundi ivuga iki niki. Ejo ubwo nabonye 7 byandese. Ntago wabibonye ivuga ko ngo ingabo ziri ku butaka bwa Kongo ntakagira umuntu ntakagira umuntu kubarira inka atarakugabiye. Roni ntigira ingabo
urumva Yego. izihabwa iba yazitijwe n'ibihugu urumva Yego. Loni yaje kwisaga gute bari ingabo z'ibihugu kari hagasuzuguro kazava ngibikore nese bivanga ibikoreho iki ngo bigende gute muri Loni bagira amafaranga abantu bakora amaraporo tuba tubizi ubu nawe ushatse kwinstaringa raporo nawe baguha amafaranga bano bantu nibiryi biba muri Loni iyo icyo gihe trimestre zigeze gutanga raporo baramye bikunze nk'ishami rishinzwe ibiyaga bigari bahita bafinda biriya raporo even next uzayibona ikintu bahindura baravuga tuse twari reporte 2500 reka duhindure nombre y'umubare urumva ubundi raporo ikaba raporo buri bagiye amafaranga kayabo menshi abantu bavuga ngo ne ba expert hanyuma CFDL isigaye zingahera ahubwo icyo nicyo nakibaza ko bazi kubara ingabo bita ngo nizo Rwanda ntibatubarire FDL ntibatubaririza abazarendo rwose n'ibintu ndibeshye ngo u Rwanda rwereje abasirikare ba RDF 7 muri Kongo ni 7 abantu bafite 20 na hafi 15 no kubeshya bafite benshi harimo nabo nese imbonera kureba bazivuzemo imbonera kureshwa ko na nyinshi kubarusha bafite ingabo nyinshi muri Kongo urumva nabonye abazarendo sinakubwira uko bangana niki ntacyo ariko se bazirwanyije ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780 44 3 7 8 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.